Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu te chibai vek kule August nili thotan ni ania thu tharang sang kan ngai thadona chumi ma chuan kan channel pakhat story kan ta na zoka khan story ngai no me mai atak nge ya thil kheng alim omzonga kima kol ni in aziak ngai thak tur kan da le ta comment a hian link ka da he channel himit la subscribe lo te po min lo subscribe ve thau turin kan ngen ma sa chewani kan ram huna pathian ni jing lam khan Ukraine drone te chuan Russia oil khit film na mun pui pakhat sochi Black Sea bula omchu an beya apuak na sa hle ani Russia tan po harsat na tam tak athleng nge yarin oma sochi hi Ukraine khochak lam zona ommania Russia hian tun lai hian Ukraine be na sa hle a chumi chanlet na te po chu ani ve nge narin oma indona hian top lam apan mel to lo hle ni in alangani heti lai hian kan hriat thau angin Ukraine hi US chuan ral thuamin apuile na sato a heng ral thuam US ina pek te hi amang ngei ni in narin oma eng angin nge Russia hian a chanlet ang hriat ni lo ma se angoi san mai arin omlova awa be mun la hi Russia ina sum alak lu na nar ve pakhat oil alak chu ana athit film na mun ani boxi nen Russia hi angoi mai arin omlova anin do na hian soita kang khan hun rai jok a o chho ngei po anin om chho tuala Trump hian Russia hi han vau thin ba se Putin a hian a hlau lem lo ti a chiang sia hemi te in do na hian ramdang akang kai zel lawang ti po soi thei ani to lovani puzai rem thanga thujiak ngai thak chun jam te ang China in Taiwan akap thu tangem Indian media te tarlan dan chuan tuna hian Chinese sipai le anral thuam thaber per te chu China ram chung Taiwan nai taksi Fujiana an chek nek maya indau nun chan azirna saboka President Xi Jinping thupek chau ngakin Taiwan antin ranto ani ome tin China hian khovel in Middle East le Russia le Ukraine boilai takhi achu ve bok ni in soi ani Taiwan po na satakin ain buat sai ve reng thowa ma se China em chu anne arin omlo Taiwan hi US ne na in kom ngei tak ania in do ta se US yan atop thlengin apui du in ringem le kan fighter chuan war nal si in thazo boxi India in akhoi danglam Sukhoi 13 MKI khoi danglam non le mangin Astra MK3 missile chute sania a hlo thling le ates na mun hi Odisha a ania DRDO le Indian Air Force te an thok du na ni an tes na hian drone kan tiang chi khaltu omlo chakmang khenga thok chu akap chevek kani he Astra missile hi beyond visual range air to air missile BVRAAM mania India kutsuak radio frequency athua mani bok atar kat hi afu chiang bok kaniang pinpoint accuracy anti hialani an hriat tura ro chu Astra MK3 hi lasiam chau tur chau alania athat don le don lo an tesri mai ani atak takaman hun tura ro ala hriat lowa paltlang tur tam tak alane ani Pakistanin India indo thlona Rafael aka thlak tan he thu buat sai tu hi pu familia fa nai lal tran sanga ani India le Pakistan indo lai khan thu thang mak pui atama soi chua chi lo te po omnual indo sar hu lai hun are tiala thu thang tam tak zinga thu dik po aron lang fia tol tola Pakistan khan mei ni sari khan India indo thlona ekemozat alokap thangeya aka thak zat hi India chuan ala puang du lo mai chawani anin do lai mei tha niko zan khan Reuters chuan Pakistan indo thlona in India indo thlona pahni emoni chu aka thak thule aka thak zinga pakhat chu indo na a laka thak ngai reng lo indo thlona trial khen France Ramsiam Rafael indo thlona ni thu ming thup US official pahni thu soi ata langa kha thu khan khovel abar khai chiang le ni kha August ni sang ni som ni panga a Reuters
news agency in Asia dan chuan atira India chat sualna chan chu Pakistan indo thlona China siam J-10 fighter manga China siam bok PL-15 missile ka hlat thei zong range India in alo hriat lo wang ani ati PL-15 missile khan kilometer za som nga vel chau akap hatura India pilot tenan ngai lain kilometer za ni mel za som ni pali le point pa ni pasari lai alo kap phasia chu nge chuan India indo thlona Rafael kha akap thlata ani Justin Bronk air warfare expert London Royal United Services Institute RUSI think tank chuan India pilot 10 Pakistan pilotin an kap phadon loemo anti kha alo kap pharo puisia ati indo thlona manga missile in ka na chinchia to zinga China siam PL-15 missile hian alakap thui berani maini sari tu khovar ma ai mithlon anga thimzinga India le Pakistan indo tir darkar khat chung khan India le Pakistan indo thlona za som lai te chuan ma niram ri kalpel lo ve ve in anin ral saya Pakistan Air Force soi mangin India chuan indo thlona som sari lai a mangani UK Air Marshal Greg Beckwell retired chuan India le Pakistan indona khan China ral thuam siam nge khothlang lam ral thuam siam thazok ti soi mai thei ani lo indona ta na tangkai information hriat chakle man thiam azir ani zoka indona ne na changtu chu a hun le munazira in siam thathiam situational awareness zok an ni mai atia atnulama India ading changta zok ni in alang Pakistanin chawraw ekathaya US President Donald Trump anpuna ani in rampani iote abia a India in Pakistan ram sipai ho tu ta hne na tang nge ya tongkam anbei sei ange in Pakistan sipai ho tu ten India ram sipai ho tu te anron bia a meni soma in ka hai an puang ta ani Jun ni som ni pakhat sang ni som ni panga khan Pakistan chuan US President Donald Trump chu India le Pakistan indolaya in ka hai tura malak na wangin Nobel Peace Prize sang ni som ni par dong tura aming an the lu thua puanga White House Press Secretary Caroline Leavitt point ni lai thotan ni som thum pakhat thlasari sang ni som ni panga khan Donald Trump hian khovel ram rang indona remna asiam nema wangin Nobel Peace Prize don hi aphu hlia ani atibok Nobel Peace Prize dong tu tur ming the lu hun hi January thla khana top to a October thla hian Norwegian Nobel Committee in Nobel Peace Prize dong tu hi an puang thin ani mai ni som thum matanga June ni khatleng o Shangri-La Dialogue Security Forum Singapore an huai hota khan General Anil Chauhan India Chief of Defence Staff chuan Pakistanin India indo thlona aka tlak thuwa sai chuaka hei hi India ram sipai ho tu in India indo thlona ka thlak ani thu asoi masak na berani Anil Chauhan chuan apoimo lai zo ka chu engwanga indo thlona hlo nge kan ni tile atnuwa kan chan le dan zo kha ani ati Bloomberg reporter chuan Pakistanin India indo thlona paruk kap thla anga ain soi chungchang azota Anil Chauhan chuan kha thu thang kha thu diklo ania apoimo zo ka chu engzat nge an ka thlak ti ain engting nge an ka thlak ti zo khani ti ena chang asoi zelna Anil Chauhan chuan India chuan maini sharia an chet chiat nuwa an tektik an thlak thleng rectify ta India pum chuak BrahMos supersonic cruise missile mangin Pakistan boruak ven himna an suchiat fek theya Pakistan ram chungril tak taka indo thlona tum mun par baka radar mun pui pakhat te chu maini soma in ka hai puan ma zong khan India chuan du thu thalin an phin dar thei to ani ati June ni soma Indonesia ram khopui
Jakarta a seminar neya Captain Shiv Kumar Defense Attach Indian Embassy Jakarta chuan India ramin Pakistan laka indo thlawna a hlo na chan chu India rama sipai ain mipui thlantlin rorel tu ten thu an nei jok wangani ati asoi omzia chu India ram chu democracy ram mania mipui thlantlin rorel tu ten Pakistan sipai mun poimo be ain firfiak pol omna mun be masak an thlan jok wangani ati nani inka hai an puan nu khan Indian Foreign Minister S Jaishankar chuan chanchin bumi ta ma athua soya me ni sharia Pakistan kan ka ma khan Pakistan ne na thu kan thona sipai mun kan be don lova firfiak pol mun terrorist infrastructure chau kan be dona chu wangin he kan malak na hian Pakistan sipai ta chu loin nam noi lo turin kan hril lok diama Pakistan sipai ta chuan kan thuron thatak kha an zom du lova azia lo le ani ati kan thu mor bok nan athutang pui chu hei hi ani China siam indo thlona J-10 fighter le China siam bok PL-15 air to air missile te hi rin ain alo mantlak zeka khovel ram rangin an ngai ven tran hle atira India in indona lian tham achua lo nan ti in zol adoa Pakistan sipai mun pui tele an air defense lam an lo phin dar masalo kha ache chual na bullani Lok Sabha le Rajya Sabha operation sindur chungchang hi an chaya rorel lam le eptulamin saitur an nga dun hle eptulamin inka hai omna chan kha ramdang mi te in rol wanga niem ti an zota Prime Minister Modi chuan pe hel deuh takin a changani India chuan President Donald Trump malak na wanga inka hai puang ta khan ni lo anti ve tlat thungani Prime Minister Narendra Modi chuan inrin ni ni thlariat sang ni som ni panga khan abial Varanasi wantlang ma a thuwa soya khovelin ral thuam lama India siam chuange air defense system missile le drone thatchia le kanin to del to zia amua BrahMos missile pheichu kan mel ma ten an hlau hlua athom an riat to chuan Pakistan hi thin thi in mutmu atua thei to lowani atiani India Prime Minister Narendra Modi le United Arab Emirates UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan te chu nilai ni khan phone in bia in rampani in kar thuk zoka anin kung kai na tur sai donin tho ho na tam zok nei thei dan turan soyani fuai tu pani te hian India le UAE in kara poimo tak taka tho ho na om sa bak in rathiam to na an lok pui ve ve tura tho ho na zau zok an lei thei dan tur an soi du na ni tin External Affair Ministry chuan ninga nia phone anin biak na chungchang hi puang ani huang ranga tho ho na om thei nia langte an soi du na ram pani mi puiten an lok pui ve ve thei na tur ang chia in thun nge le zual thei na dan tur dap zel ni se an ti ani ti in MEA thu chua hian talan ani bok UAE hi Asia khothlang lama India in atho pui nai berzinga mi ani baka tui al thei alak lu na poimo takania Emirate hian Indian po magtaduai li le point thum man oma anom na lai bor ramzinga chuan Indian anom tam na per ram mania an mamo tam tak phurutu ani bok anin biak na hian Sheikh Mohammed chuan Modi chu India chanchina Prime Minister ni rei berdottu ani theya wanga alom pui thu hrilin amalama po hlotlin na chang zel turin du sakna alanani Modi point alom pui awanga lom thu hrilin India mi pui ta na that achua thinna lom thu a hrila that taka dongsong zel turin angen bokani April ni somni pahnia Baisaran Velia Pehelgama mi somni paruk tha anni nuwa Indian ven him na thok tu ten Jammu and Kashmira nasazoka mi firfiak be pui an thak na kal zela poi khoina athlena tanga ni zavel chungin mi firfiak lok tak tak som pahni an that le to ani Pehelgama mi be tu te Pakistanin apui firfiak pol the resistant front TRF nia riat an nia ven him na thok tu pol rang chuan Union Territory huam chunga poi dang
an thlen lo na turin beipui an thak zui na sa hle mi an tha zinga paruk chu Pakistani firfia kan ni ti fin fia ania paruk dangero tual chung mi tun hnaya firfia ka chet na in nam noi ten ni beipui thak na tel mi poimo pakhat chuan kan thil tum kan kalpui me ka hian kan tha to za chia soi a har sa a Jammu and Kashmir puma hian yoni trang sangin an bitum lai bik thewa beipui an la thak mek zelani ati beipui thak me ka hlotin na lian zinga thotan ni khan operation Mahadefa Srinagar bula dichigama mi firfiak pathum tha an nia an zinga pakhat hi pehelgama poi khoi tu nge ani ti fin fi ani atuka Punch sectora operation Shiv Shakti kalpui le ni in mi firfiak pahni tha an ni le bok ven him na thok tu te chuan pehelgama poi khoi na thlen nu loka tangin ma an la tan ni in nan soya Kashmir chimlam abikin Sofian le Pulwama a beipui lian tham voili thak to in heng te hi apma a ramrika na firfiak chet tum an omti an riat wang ni in an soi mei thalai hol khan beipui poimo pahni thla kania Sofiana Kelar Foresa Laskari Taiba LET mi pathum thani in meni sompanga a trala nadera firfiak pathum dang tha le an ni bok ven him na thok tu te hian India ram chunga chau mala lovin Pakistan nena inri na pia line of control LOC pon lama po che in operation sindur chu meni rukle ni sari khanan kalpuyani hemitum hian Pakistan le Pakistan occupy Kashmir POK a mi firfiak tomna pakwa ti che in firfiak zachuang thona le tanga an beina an thia an be mun te hi Kashmira poi khoi tura lut ru te omna thin mun ani pehelgama firfiak te chet ma khan Indian nu chui tu ta chuan POK a hian firfiak tomna somli le pahnia firfiak za soma tanga za som thungvel anom thuan soya Kashmir phai kuama firfiak som saria tanga som sari panga vel le Jammu Rajouri le Puncha somruk atanga somruk panga vel an omni in an hrebok beina thlen nu ni za chungin Pakistani firfiak paruk tha an ni to a la ompo zia om hret turangai ani ven him na thok tu te hi district la omdeu abikin Kashmir chimle Rajouri le Puncha ramri naya la film khul le thowa army Jammu and Kashmir police le intelligence unit te chu an la petrol rang ani rai tak India in anga to General Electric in an siam F404 engine kong sanga man thei light combat aircraft LCA Tejas Mark 1A a vua tur chu ningani khan India athleng ta a engine adon pani na hi sarkar hnuaya indo thlona siam tu Hindustan Aeronautic Limited HAL in adongani Tejas Mark 1A hi Indian Air Force IAF Squadron pani number 45 Flying Daggers le number 18 Flying Bullets 10 an man mek Tejas Mark 1 ti changtun ania HAL hian tangka kumkal mek chungin GE404 engine hi som pani dong man tur an ni ti thunai tu ten an soyani IAF hian LCA Mark 1A fighter jet somriat pathum a haulok to a avain som kwa pasari le turin Defense Ministry chuan phalna apeto boka heti lai hian a khol pui ber GT-F404 IN-20 hi don hun turati aya kumni dona tlaya don ran chau ani IAF hian an MiG-21 man mek chu September atanga choltir atum to a chol nuwa chuan Nal Air Base Rajasthan om squadron pani chain Tejas MK-1A fighter jet hi an koldon ti na nia MiG-21 hi luihlon ani chuan squadron som hi pakwa chau om to in IAF in ani tlem lai ber ani don boka squadron som li pani nei theini in squadron tina indo thlona som pariat om thei turania nikum March ni som ni pariat khan test pilot group captain KK Vanugopal retire chuan Tejas MK-1A hi vansanga minute som panga chung alo thlo pui to a avoi khat thlona hian du thu sa min na che ani he indo thlona hi system thar manga duan ni in HAL chuan technology thar ber perin a mel mangpo indo thlona om to telaka sang lak turani
masa ain India kutsuak po za somnga donin atam to zok dona ama ami ain changtun na som level anei don boka Tejas MK1A hian Israel ELM 2025 AESA radar achom dona Bharat Electronics Limited le HAL in kopin an siam utam AESA radar chu athakang utam radar hian abitum tam tak chui zui thein thona kil rang atanga kilometer zani chuang thir phak ania Tejas MK2 angchi version tharle twin engine deck based fighter PEDBF man le ani donani MK1A hian ral thuam ka chua mai thei na mun kwa a nein an hnuai lama po beyond visual range BVR missile air to air ground missile le advanced short range air to air missile ASRAAM ka chua tur apai donani July ni som ni pania kum som sari le paruk mi ni boralta rock region Ozzy Osbourne chu July ni som thum pakhat khan aron jor chuana khwa Birmingham England an vuita a Buckingham Saira achen na bula arwang anjal ta ani Ozzy vuina hun Buckingham Saira achen na an neya hian achung khat laina nai le thian thaten an telpuya chungzinga chuan musician Jack Welch le Marilyn Manson te po antelani July ni som thuma Ozzy ruang hi ruang phurna chi lir thei mangin fans lamin an uina thu ziak le pangpar an da khom na munte tlang puin public procession an manga heta hian anupui Sharon Osbourne le afate Amy Osbourne Kelly Osbourne le Jack Osbourne le Louis Osbourne te po antel ve a live brass band singer Young Balt le Black Sabbath member te telna in an troi om boka July ni som thum pakhata voina hi chu som bik te tan chowatel thei ania Buckingham Saira an in bula an phum ta ani